Čovjek koji zaista dostojan nasljednik onih francuskih vojnika koji su s nama ratovali, s nama se borili, s nama ginuli za oslobođenje Balkana na Zermanskoj pešaci. To je naš prijatelj Arno, izvolite. Braćo Srbije, sestre srpskinje, zovem se Arno Bore Lagujon, ja sam iz Francuske. Ja sam predstavnik, kao što je Rade rekao, iz organizacije Solidarnost Kosovo. To je organizacija za pomoć Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Idemo tamo već od 2004. godine. Prvi put kad sam išao na Kosovo, ja sam imao 18 godina. Danas, 5 godina poslije, ako sam uvek tu, ako idem uvek na Kosovo, to je zato što sam video tamo, mi je revoltirao. To je, razumete? To je revoltirao. Da. Šta sam video tamo u Francuskoj, u medija, novinari, nisu mi rekli šta se događa. Prvi put kad sam išao u enklavu, nisam znao da ima enklava na Kosovu, nisam znao da ljudi ne mogu da putuje, ne mogu da žive, da rade slobodno. Prvi put kad sam išao u banji kod rudnika na Kosovu, ljudi tamo, Albanci su im kraduli jednu kravu, jedan traktor i drvo za grejanje. Šta je to za nas ovdje kad možemo da pijemo pivo, kad možemo da spavamo u stanu, da idemo svude? Šta je to? Ništa, ali za oni tamo, to je sve, to je ceo život, to je sve što su imali. I kad sam vidio lica, kako su bili tužni, ja sam razumeo šta se događa na Kosovu. Ja sam razumeo da već 99. godine ljudi su mi lažili, nisu mi rekli istinu. Dakle, idemo tamo svaki godina, donesimo pokloni za decu kad je Božić, donesimo školski materijal, zašto možemo da nađemo, da pomažemo naše brate Srbe koje žive dole. To nije samo humanitarna pomoć, to nije samo materijalski pomoć, to je i moralni pomoć. Jer ljudi se osjećaju sami i da znaju da neki 10 Francuzi dolaze svake godine, vozi 2000 km kolima da daju poklone za svoju decu, za njihovu decu. To je, ne znam, to je grejanje, to je, ne znam kako da kažem, moralna pomoć. To je najvažnije. Sam marširao za Vidovanski marš. Nisam poznao ljudi sa kojim čujući. Nisam znao ljudi, ali možda da nisu ekstremisti. Ne znam, dolazim. Šta vidim? Nisu ekstremisti. Nisam vidio zlo. Samo sam vidio ljubav od Kosova, ljubav od suvereniteta, od identiteta. Ja sam vidio ljudi koji imaju veze sa Kosovom, veze od srca, veze od... ne znam. To je... Mislim da je... Ja sam se osjećao da Kosovo i Metohija je veoma srce od Srbima. Ekstremisti, ja sam vidio u Srbiji ekstremisti. Ekstremisti su ljudi koji žele da prodaje Kosovo i Metohija za 3 pare. Da idu zajedno sa zemaljama koje su bombardovali pre 10 godina Srbiju. Ekstremisti su
neobrane Kosovo i Metohija, koje misle samo na pare, koje misle samo za stomaka, da. Dakle, ja sam iz Francuske, znam da možda naši političari nisu uvek radili dobri izbori, ali samo da znate da naši političari nisu pitali moj narod šta misle o Kosovu, nisu pitali da li želimo da bombardovali naše brate iz istorije, naše brate iz Srbije. I sad, samo da završim da kažem da dok ima Srbi koji živi na Kosovo, dok pomažemo oni tamo da ostaje, da živi na Kosovo, ima nade. Dok mislimo mi svi o Kosovu i Metohiji, sve je moguće. Jedan dan možda, posle 5 vekova, Srbija je bila Turaka. I sad nema više. Zašto danas, ako ima Amerikanci, ako ima Albanci na Kosovu i Metohiji, zašto ako ima uvek Srbe, ako ne zaboravimo da Kosovo je Srbija, zašto sutra, preko sutra, za jedan vek, Kosovo neće se vrati Srbiji. Večeras, kad ići ću da spavam, ja ću misliti moje prijatelje koji žive na Kosovu i Metohiji u enklavama, i svi ljudi treba da misle o njima, da misle da ljudi večeras spavaju, da nemaju bezbednosti, da sutra, ako žele da se vrate negdje u Kosovskoj Mitrovici, na primjer, treba da pitaju vojnici, treba da to je vrlo opasan. Ne mogu da jede, da piju sve što hoće, sve što žele. Jer nemaju, jer to je nemoguće, jer tamo nema više slobodu. Ne zaboravimo da Kosovo je Srbija i mislim da Srbija je Kosovo i to treba da obradimo. Hvala. Čovjek se vjerojatno puno priča po medijima, po novinama, kako govore za nas ovdje na protestu, da su to ljudi koji su za izolaciju, koji se plaše sveta, koji žele da se odvoje od svjetskih tokova, koji su za ratove, za sukobe i tako dalje. A ovo što je rekao naš prijatelj Arno iz Francuske je najbolje demansko kakve su te zle namerne gluposti, da to nema veze sa istinom, da mi jesmo za saradnju i da imamo istinske prijatelje u svijetu,